sivyo yego irarema donc kuko ifite ubwo bushobozi yego none wowe nawe ko wita imana worema wo basha kurema niko warugega nko kubaza ese worema wararemwe uri imana kandi we worema nawe wogira ubwo bubasha bwo kurema arushobora kwibaza ese Kristo yaciye kugira garagare ese imana iragaragara kuko abantu benshi bibaza ko imana itagaragara kandi imana ifite ishusho yego nitwe twaremye nimwe mwaremwe nitwe twaremye mwaremye cyane nawe ndakubwira nawe wararemye gute kandi nararemwe ni kubyumva ariko kurema none se imana kurema bisobanura iki kurema hariho difference entre gucrea no guforma to create. Yes bakunzi ba Jonathan TV show mwese aho muherereye turabaramukije abari ku isi yose abari i Burayi muri Amerika Australia Amerika n'ahandi muri Canada abari mu Rwanda Uganda Burundi ndetse abari muri Kongo iwacu mu misozi miremire turabaramukije tubifurije amahoro y'Imana mwese aho muherereye nkuko bisanzwe n'ubundi ni kuri Jonathan TV show nimba ari ubwa mbere ugiye kugera kuri Jonathan TV show nimba ari ubwa mbere uyibonye kandi subscribe ndetse na share comment n'ibindi byinshi kuko ari yo nkunga twege tubasaba nk'abakunzi bacu mwabona n'ubundi ko tubazaniye umutumirwa nibwo bwa mbere ageze kuri Jonathan TV show reka tumubwire abibwire kubera ko ewana muraza gusanga ewana nari mukeneye cyane kuba namubonye ngiye byashimishije kandi n'umuntu wanjye kabisa reka abanza natwibwire mbere yuko kuko n'uwi wacu no mu misozi miremire kandi n'umunyamurenge muraza kumumenya ariko muraza kumenya byinshi amatsiko ndayabateye ikino kiganiro nukibona ukirangize cyose kubera ko muraza kumvamo byinshi mutari muzi abakunzi ba Jonathan TV reka tukwakire utwibwire ni urinde kugira ngo abantu bo kuri Jonathan TV show bakumenye. Akoze cyane turishimiye cyane kuba hano kuri Jonathan TV show. Yes. Kandi twabakunze cyane. Asante. Amazina ni Peter Bihozagara. Yes. Kuko abivuze natwe tuva kuri ya misozi yego kandi tukaba twishimiye kuba turi hano yego yoza twibwire mu kinyamurenge kujyaga mu kinyamurenge yego kubera ko ndabize ko turi buze kuganira ku bintu bijyanye na gospel ariko none mbere yuko tuja muri gospel neza wanze twibwire nk'umunyamurenge urinde wavukiye umuhe musozi uri ingaraguru batese ibintu nk'ibyo urabivuze neza cyane nuko mazi ko butunga nyine bugenewe buri muntu ari we wese niyo mpamvu ntahita ni class gusa mu banyamurenge ariko kuko nyine binsabye ndi umusita mu nzu y'abakiriza kaba umwishwa w'abasinzira iwacu hari ahantu bita igahororo ndahabona yego sikundondo kundondo asante sana data igahororo haje kwimukira data wacu avuye mu Rumweru iriya hose ndahazi za Gitoga mu Marungu kabisa ndumva uri wiwacu ndakwiyegereje cyane data asandi cyane warubuze hariko muri no misi sinzi aho waruhubwiye nyine urumva abantu bafite inshingano nyinshi ugasanga rimwe na rimwe bitumye bahindura aho bari yego ariko ubu wadusuye wagarutse nabasuye ndi hano kandi ndishimye kubana namwe Peter yego asante sana karibu cyane kuri Jonathan TV show ndetse kandi karibu muri Kenya ahari yaciye igihe ariko abatamuzi rero iyi ni Imana yacu aba ni wa mugabo wavuze ko ari Kristo Peter reka nkubaze yego ibi bintu iyo bivuze abantu benshi birabatungura bakumva ko ari ibindi bintu kubera iki mwise Kristo ubajije neza cyane Jonathan urabaza neza cyane urumva twakoze ibiganiro byinshi cyane ku macana atandukanye ndango nawe bimwe na bimwe barabikurikiranye narabikurikiranye cyane rero ikibazo caje kubaho hagati abantu baribaje baravuga none se nta kibazo mwebwe muvuga ko muri Imana cyangwa mukavuga ko hari abantu bitwa Imana hakaba n'abandi batari Imana baratubaze se none ni gute dutandukanye na biriya Yesu Kristo yavuze usomye muri Matayo igice cya 24 ngo mu gihe cya nyuma hazaza biyita bande
ba Kristo. Yego. Reka noneho nibaza ico kibazo. Ese noneho ni gute dutandukanye n'abo bandi noneho twebwe tuvuga ko atari bo twe? Urumva ico kintu? Yego. Aho bitandukaniye ni gutya. Nta muntu ushobora kuba Imana kubera ko yavuze ko ari Imana. Yego. Ntabwo ari ikintu cyo mu nzira, ntabwo ari ikintu cyo mu gihe, kuko Imana ntabwo ari Imana kubera ko yavuze ko ari Imana. Ahubwo Imana ni kamere yayo, ntatangirira igira kugira ngo yitwe Imana. Rero natwe mu gihe tuvuga ngo nitwe Imana, birenze imyaka dufite twaravutse, kuko itangiriro ryacu ryo kubaho ntabwo ari igihe twavutse, yeme ntanatangiriro dufite cyangwa iherezo, uretse ko rimwe na rimwe bishobora gusanga gutyo mu gihe umuntu yarebeye hejuru. Yego. Igituma tuvuga ngo nitwe Imana, ko ari twe Kristo, noneho tuja no kubitandukanya na biriya Yesu Kristo yavuze muri Matayo igice cya 24, nuko Bibiri itubwira neza ngo mbere na mbere, usomye muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa mbere, ngo mbere na mbere hahozeho jambo, ndango abantu benshi bamenyereye ico gipande. Iyo ni Imana, ari naryo jambo ryayo. Noneho Bibiri igasura kandi ikatubwira neza mu Baefeso igice cya mbere ku murongo wa 4, ngo twatoranijwe muri Yesu Kristo mbere y'uko isi ibaho. Ariko abantu benshi bashobora kukubwira ngo utekereje kure cyane, umuntu ashobora kukubwira ngo igihe yabereyeho ni igihe Imana yaremye Adamu. Umuntu agahita yumva ko arebye kure cyangwa atekereje kure, iwe ahita yibonera muri Adamu. Ariko n'umuntu nawe ugerageza gutekereza gutyo kibwira ko yatekereje kure, aho naho ni hafi. Noneho abatekereza hafi cyane, iwe bahita bakubwira ngo itangiriro ryabo ryo kubaho ni igise na nyina bahuye bakamubyara. So ibyo ni ibintu biciriritse cyane. Ariko noneho kuntu tuvuga ko ari twe Mana, nuko twahoze, nukuvuga turashaje cyane kurusha inosi. Nukuvuga ngo twabayeho imisingi y'isi tarabaho. Noneho dutoranirijwe he? Muri Yesu Kristo. Arushobora arabenshi bakunda kuvuga ngo twari igitekerezo mu Mana. Ese niki kiri mu Mana kitari Imana? Ico nico ushobora kumbwira. Ni kubera ko none se hari ijambo cyangwa se nimba ntibeshe, ari ngo twahozeho kuva kera, twari mu bubiko mbere y'uko isi itarabaho, twahozeho. Niyo mpamvu mwoba muri Imana. Ico arushobora kuvuga gutya akavuga ngo twahozeho mu bitekerezo, kuko nyine waruvuze mu bubiko, uretse ko ntaho Bibiliya nyine bivuga gutya, ariko nyine ndabyumva ko urabye paraphrasinga kugira nyine byorohera abantu. Ariko aho Bibiliya iravuga ngo twatoranijwe muri Yesu Kristo, kandi ibiba muri Yesu Kristo ni ubumana bwuzuye. Nta kindi kitari Imana kiba mu Mana. Urumva ico kintu rero? Kuba twaratoranijwe muri Yesu Kristo, reka mbisobanure, ni ukuvuga nitwe tugize Imana mbere y'uko n'isi ibaho. Reka nkubwire kino kintu, Imana ntabwo yigeze iremwa, ntanatangirira ifite, ariko Imana iragizwe. Sizi nimba wumvishije. Imana ntabwo yigeze iremwa, ariko Imana iragizwe. Ari nayo mpamvu yitwa Elohim. Elohim bisobanura, ari irindi jambo muri singulier ni Eloha, bisobanura Imana muri singulier, ariko muri pluriel cyangwa muri plural ni Elohim, bisobanura ubwinshi. Rero ubwo bwinshi bugizwe n'ubumana, bugizwe n'ubwinshi bwayo. So tuvuga ngo twahozeho, ngo twatoranijwe muri Yesu Kristo, no kuvuga nitwe tumugize mbere y'uko isi ibaho. Urumva rero ico kintu rero? Noneho mbere y'uko noneho bino byose bigaragara, habayeho umupango, habayeho projet y'Imana. Imana yahoze ifite ama attribute yose, cyangwa yari ifite kamere zitandukanye muri yo, ariko nta kuntu yari ya expressing, nta kuntu yari kuyagaragaza hanze. Zabaye ko igira umupango wo kugaragaza ibyo bintu byose. Noneho ipangiki ndi umucunguzi, ariko ntabwo ntawuzi ko ndi umucunguzi, nuko ndema uwo nshobora gucungura. Jewe ndajajinga, nuko nshiraho abo njajinga. Jewe kujajinga no guca imanza. Imana ni umucamanza mbere. Imana ntabwo ifite kuzaba umucamanza mu gihe izoba iri guca urubanza, ahubwo yahoze ari umucamanza, ariko nta kuntu byari kugaragara. So bisaba ko igaragaza ikintu ushobora kugira gute gucira urubanza. Ni nayo mpamvu usomye muri Proverb cyangwa usomye mu Bami, mu Migani igice cya 16 ku murongo wa 4 ngo naremeye umubi ku munsi w'amakuba. Urumva icyo kintu? So nukuvuga kubera iki? Kugira ngo iboneho
uwo icira urubanza. Abantu baravuga ngo Imana ikunda abantu bose, niko abantu bakunda kuvuga. Nimba koko Imana ikunda abantu bose, ni ukuvuga ngo na Kayini iramukunda, kuko mu bantu bose ntawe usigaye. Ariko Kayini afite kuzagira gute? Afite, ese Kayini ni ikihe cyaha yakoze kiremereye kurusha uburemere bw'imbabazi z'Imana? None reka nkubaze, kubera ko imwita Imana kandi Imana ntipfa? Imana ntabwo ipfa, ariko twebwe turapfa. Aha, okay, ni byiza cyane. Ni ukuvuga Bibiliya iravuga ngo hazaba umuzuko w'abera. Rero ni gute haba umuzuko hatariho abapfuye, uretse ko ariko abantu babyita, ariko njye ariko si Imana yapfuye n'abantu. Ni byiza cyane. Bibiliya iratubwira neza, usomye muri Psalm, muri Zaburi igice cya 82, Bibiliya iravuga ngo naravuze ko muri Imana ngo ariko muzapfa nk'abantu. Umva, muzapfa nk'abantu, ni ukuvuga ntabwo ari abantu. Iyo baje kuba ari abantu baba yaravuze ngo nyine muri abantu nyine muzapfa, ariko muzapfa nk'abantu. Niki cyabayeho cyatumye Imana ivuga ngo muri abantu, muri Imana ariko muzapfa nk'abantu. Kandi twasubira inyuma muri Esaya, imbere muri Esaya, Bibiliya iratubwira, usomye mu gice cya 41, 42, 43, ngo nta yindi Mana izigera iba imbere yanje cyangwa inyuma yanje, ni jewe wahozeho. Ariko rimwe irita bano abantu bita abantu ngo muri Imana. Imana yaza yikontradiza se? Imana yaza yikontradiza. None se ico nari ngiye gusubiza icyo kibazo harumbashije, nuko hari umugambi runaka. Yego. Paulo yaravuze ngo napfa ndi muzima ndi wa Kristo. Yego. Abera umundi ntabwo bapfa, Yego. ahubwo bahindura dimension. Igipimo gipima ko turiho ntabwo ari ukubera ko duhumeka, ntabwo ari ukubera ko abantu bahumeka, kuko hari abapfu bahumeka ariko bapfuye. Urumva rero, so ni ukuvuga ngo igipimo kubera ko umuntu ahumeka ntabwo ari cyo gipimo cyerekana ko ari muzima. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo reka abapfu bazika abapfu babo. Ariko abera noneho bafite ubuzima, kuko ari abantu benshi bakunda kuvuga ngo twahawe ubugingo, ubundi ubugingo buzarimbuka, ariko umwuka ni usubira ku Mana. Ubugingo bwavuye mu butaka, ubundi ubugingo nibwo buzima bw'ibiriho byose butuye mu maraso. Urumva icyo kintu rero, ntabwo twebwe dupfa nyine abera, ndi kuvuga abera kuko hariho abera n'abatarabera. Noneho abera barasinzira, ariko naho basinziriye ko barumva bino byose turi kuvuga. Na ba Paulo ntabwo bapfuye, n'ubu nyine niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Imana ntabwo ari Imana y'abapfu. Niyo mpamvu tuvuga Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Kandi Yakobo uramubona ubu nyine yaragiye, none yarapfuye, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ntabwo ari Imana y'abapfu. Imana ni Imana y'abazima. Naho bisa nkaho batari mu buryo buri fizike, bariho, kuko kutagaragara kwabo mu buryo bugaragara kibirangiza gukomeza kubaho mu buryo butagaragara. Niyo mpamvu naho Kristo yagaragaye mu buryo bugaragara, tibyarangije gukomeza kubaho kwe mu buryo butagaragara. Sinzi niba turi kumvikana. None se ni ibibazo byinshi nibaza, kandi wenda mbariza na bamwe bagiye bakurikirana ibiganiro byanyu, twagiye dukurikirana, ariko tukibaza iki kibazo cyane cyane abantu n'ubu bakibaza cyane cyo kuvuga ngo mwita Imana. Nuvuga ngo ubundi mu busanzwe umuntu Imana yararemye, yego, sibyo? Yego. Irarema donc kuko ifite ubwo bushobozi. Yego. None wowe nawe uko wita Imana, worema, wowe basha kurema, niko warugega nko kubaza se worema wararemwe muri Imana, kandi wowe worema nawe wogira ubwo bubasha bwo kurema. Arushobora kwibaza, ese Kristo yaciye kugira agaragare, ese Imana iragaragara? Kuko abantu benshi bibaza ko Imana itagaragara, kandi Imana ifite ishusho. Yego, nitwe twaremye. Nimwe mwaremwe? Nitwe twaremye. Mwaremye cyane. Nawe ndakubwira nawe wararemye. Gute kandi nararemwe? Niko ubyumva. Ariko kurema, none se Imana kurema bisobanura iki? Kurema hariho difference entre gucrea no guforma. To create and to make. So noneho kurema, shaka unyumve neza, abantu baravuga ngo ibintu bino bintu tubona ntabwo igihe byagaragaye ari cyo gihe byaremwe. Ahubwo ino yari manifestation y'izari byararemewe muri Yesu Kristo. Kurema, shaka unyumve, kurema ni shaka unyumve, ni position ya Kristo noneho mu buryo bwa data
kuko data afite imirimo ariko nta bushobozi afite bwo kuyigaragaza hatagaragaye umwana uyigaragaza. Noneho data gusuka imirimo mu mwana, icyo nicyo twita kurema. Noneho umwana kuyigaragaza, icyo nicyo twita kumanifesta. Noneho nitwe data. Shaka unyumve. Yesu Kristo aravuze ngo uko data yantumye ngo niko naje mbatumye. Ngo kandi uzabakira ngo azaba yakira uyu wantumye. Ninde watumye Yesu Kristo? Ni data. Ni ukuvuga yatumye umwana. Urumva? Natwe turi abana. Kuba umwana w'Imana, shaka bayido bajije ikibazo cyiza. Kuba umwana w'Imana bisobanura iki? Kuba umwana w'Imana ntabwo ari abantu bavuga ngo navuye mu byaha, ngo nakijijwe, ngo naje ubu nyine nabaye umwana w'Imana. No. Aho ni mu buryo buciriritse. Kuba umwana w'Imana bisobanura kuba ubuturo bw'Imana. Kandi aho Imana ituye igomba kuba ihakwiriye. Kandi aho ikwiriye nuko hangana n'ikirico. Umwana angana na data, n'utuye mu mwana angana n'aho atuye. Abamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Shaka unyumve. Ubwo abataramwemeye ni ukuvuga ngo n'abana abo ntabwo ari abana. Ureka nkubwire, ari n'ikindi kintu gishobora kumvikana nkaho kugirwa umwana w'Imana ko ari cyo gihe ubugize umwana w'Imana. Donc twabaye nako ni nkaho tutahoze turi. Ijambo ryiza nukuvuga ngo abamwemeye turabana. Abamwemeye bakonfirma ko ari abana pana twagizwe. Tuvuze ngo twaragizwe, ni ukuvuga ngo ni ikintu turi kubwirwa tutahoze turi cyo, kandi twavuze ngo twahozeho ari twe tugize Imana mbere y'uko isi ibaho. Noneho ni bya bindi navuze. Kuko hari ijambo rivuga ngo wenda nguciye mu ijambo, hari ijambo rivuga, ni indirimbo nanumvishe baba ngo yandemye kera ngo nkiri urusoro mu nda ya mama. Ni Yeremiya yavuze ngo nagutoranyije ukiri urushoro mu nda ya mama wawe utarabaho, nje narakumenye. Ngo ababyeyi bawe batarakurema jewe nari ngufite. Ni ukuvuga ngo bivuga ko n'ubundi n'umubyeyi wacu ubundi baravuga ngo jewe na data mu buryo bw'Imana turangana. Mushobora kungana mu buryo mwese, nimba mwese muva muri iyo soko. Yego. Nimba papa wawe muri kamere mereye agize ubumana nawe ukaba ubufite, murangana. Aho mutandukaniye nuko igihe cyo kwinjira muri programme cyangwa igihe cyo kwinjira mu gihe. None igihe we winjiye mu gihe gitandukanye n'iki. Aho niho bitandukaniye. Ariko hanze y'igihe murangana. Kandi kuba afite imyaka ikuruta ntabwo bivuze ngo ni kwa kuruta koko. Icyo ni igihe, ariko umenye ko hanze y'igihe tutabara imyaka. Ngatugaruke rero ku Mana rero uburyo twabaye abana. Niko babyita. Wari uvuze ngo data yatumye, data yarantumye, namwe ndabatumye. Kandi ugize gute ubakiriye azoba yakiriye wantumye. None twamara tukaba guta Imana kandi data ari wadutumye. Ese gutuma bisobanura iki? Umuntu arahita kuko jewe data atumye abatumye umwana. Gutuma, reka nkubwire, gutuma ntabwo ari bushobora gutuma umwana ngo wamutumye wowe wasigaye hano. Reka nkubaze ikintu kimwe. Reka mbivuge bino, Yesu ahura na Nikodemo, azahura na Yesu Kristo usomye muri Yohana igice cya 3. Arahaza aramubwira ngo ntawe ushobora kuvuga bino atarinde atari ufite nimba ari umwuka w'Imana. Paraphrases nka gutyo. Ariko Yesu Kristo aramubwira ngo biragoye cyane umuntu kubona ubwami bw'Imana, kubyago bwa kabiri ataragize gute. Biragoye cyane, it's impossible. Biragoye kwinjira mu bwami bw'Imana utarabyagwa ubwa kabiri. Biragoye cyane kwinjira biragoye cyane kubona ubwami bw'Imana utarabyawe ubwa kabiri. None aramubwira, aragenda hejuru aravuga ngo biragoye cyane none kwinjira mu bwami bw'Imana utarabyawe n'umwuka, something like that. Abantu baraza kuhasoma. None Yesu Kristo ari ikintu nanishaka kuvugaho. Yesu Kristo aravuga ngo uwazamutse aza mu ijuru, uwamanutse ava mu ijuru, ndetse ufite n'uwazamutse akaja mu ijuru, ngo uwari no mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe wari waramanutse avuye mu ijuru kandi afite no kurisubiramwo, ngo kandi ndetse uri no mu ijuru. Kristo yari mu isi kandi ari na hehe
ari no mu ijuru. Ni ukuvuga ngo etape zitatu zose. None se iyo mana yamutumye kuribwira ko yari ahandi nawe akaba ahandi. Reka nkubwire ikintu kimwe, kuvuga ngo data yatumye umwana ni ukuvuga ngo irya mana ifite fonction zitandukanye, iya mana yagaragaje fonction runaka, maze ya yindi fonction itagaragara ikomeje iri mu ya yindi yagaragaye, ariko bitavuze ngo zatandukanye. Sinzi niba turi kumvikana. So kuvuga ngo data yatumye umwana ni ukuvuga ngo ni data wafashe ishusho y'umwana, ariko wabaza umwana ngo se data arihe. Niyo mpamvu bamubajije mu gice cya 8 mu gice c'14 ngo so data utubwira arihe, ngo ubonye data. Ni ukuvuga ngo fonction ya data yari indani, fonction y'umwana iri hanze. Nika gutya nahindura ino shati nkayihindurura mu gihe nambaye wobona ko bitandukanye, ni ariko ni shati imwe, kuyihindurura ntabwo bigize amashati abiri. No Kristo no kuvuga ngo naje ndabatumye kuko data yantumye, naho abantu bibwira ko ari uwundi data ariko ntibamenye ko ari indi fonction yanje. Noneho ndabatumye, uzabakira azoba nyakiriye njewe nkamwe, kuko nahinduye ishusho. Ka kabuto kamwe kaguye mu butaka kazutse ari imbuto nyinshi, ari mwebwe, ari jewe ukomereje kubaho kwaje muri mwe. Niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo namara gutambwa ngo azabona ngo imbuto zizakomeza kubaho kwe. Ni ukuvuga nitwe dukomeza kubaho kwa Yesu Kristo. Reka nkubwire kino kintu. Kristo ni Paulo yabyanditse ngo turi abambasaderi. Yego. Turi abambasaderi. Ubundi mu ambasaderi shaka ko twumvikana. Ubundi mu ambasaderi w'igihugu runaka, tuvuga mu ambasaderi wa Kenya uri mu Rwanda. Ta Kenya yatwaye mu Rwanda. Sibyo? Aserukira Kenya hehe muri ico gihugu, ndetse akaba n'umuvugizi w'abanyakenya batuye he, tuvuge nk'aba diaspora batuye mu Rwanda. Urumva ico kintu? Twebwe kuba abambasaderi b'ijuru ntabwo bivuze ngo araho twasize ijuru maze tuza kuriserukira hano mu isi. Umva turi abambasaderi b'ico turico. Sinzi n'amamvishe, turi abambasaderi b'ijuru. Nimba turi hano mu isi turi ambasaderi b'ijuru, ntabwo turi abambasaderi b'ijuru noneho twasize ahandi noneho tukaba mu isi. Ahubwo ni ijuru ubwayo ryitwa ambasaderi ryayo ubwayo. Sinzi niba twumvishe. Kandi abantu twatumweho ni ijuru ubwayo, nta bandi bantu duserukira. Sasa confusion ihari. Yego. Bino ndabizi ko bidashobora kumvikana cyane. Oya kumvikana byaterwa n'uburyo umuntu yabyumvise. Ariko kurya kuko iki kintu cyo kuvuga ngo abantu kwitwa Imana, yego ni ijambo ubundi honyine n'ubusanzwe. Sinoja kuvuga ngo ndi president, ambasaderi ntiyoja kuvuga ngo njewe ndi president. Azavuga ngo njewe tuvuge nimba ari ambasaderi wa Kenya muri Kongo, avuga ngo ndi ambasaderi wa Kenya watumwe n'igihugu. Ariko gansino ntiyoja guserukira akavuga ngo njewe ngo ndi president, yoba ngo njewe wenda nserukiye president ndi ambasaderi, ariko sino tiyo kwitwa president. None mwebwe uko niko mwisi bivuze. Rero Kristo, none wowe twemera yuko Kristo yadutumye. Urabona Kristo n'ubundi gihe abantu bavuga ngo turabambasaderi w'Imana ngo yaramutumye. Imana ni gute yatuma Imana? So reka nkubwira ikintu kimwe, kuvuga ngo Kristo yaratumye, iyo ni code, iyo ni ijambo. Reka nkubwire, iyo ni imvugo y'ubumana. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo imvugo y'Imana yumvwa n'abanyamwuka. Igihe mvuze abanyamwuka, abantu bagomba kumenya ko hariho kategori y'abanyamwuka, kuko n'abarozi nabo ni abanyamwuka. Rero abantu bavuga ngo twagiye mu mwuka, nta gitangaza gihari, kuko n'abarozi bura n'abasambanyi kugira bakore biriya baba bari mu mwuka. So hari kirenze umwuka wo bavuga. So hari yindi ni virenze ibyo. So rero imvugo y'Imana yumvwa n'abanyamwuka barenza abanyamwuka bari normal. So rero kuvuga ngo Imana ngo yatumye iki, ngo yatumye umwana, nta mwana nta na data. Ni ukuvuga ngo niyo ubwayo yitumye, yimanifest, yigaragaje. Rero kwigaragaza uko n'umwana wagaragajwe na data, rero kugaragazwa na data bisa nkaho ari data umutumye, ariko ari fonction y'uwo mwana ya data yamutumye. Aho turabyemera. Yigaragaje wenyine. Urumva ikintu rero ntabwo ari ukuvuga ngo ari Imana yatumye umwana, kaho umwana
ari independent, ari depanda kuri se. Ni ukuvuga nibyo ari ibintu nyine bakunda kuvuga naho tutabitindaho cyane, Trinity cyangwa ubutatu bwakozwe n'agatsiko runaka bashaka gutsikamira abantu runaka. Wabikorera na recherche, ntabwo ari n'ubwiru birahari. Mu myaka ya 325 birazwi cyane mu nama ya Nisiya. Ni ibintu byaremwe, ari n'abandi bemera mu bubiri, muri Beterians abantu bemera mu bubiri. Ni byinshi cyane ari amadoctrine menshi. Ari buriya butatu butagatifu. Buriya butatu butagatifu. Mwe ni mu bwemera. Butagatifu n'abantu babugize butagatifu. Butagatifu. Ntabwo bwigeze butagatifu. So keretse umwe ubutatu bwa Satani nibwo dushobora kuvugaho ukuntu ikorera mu ubutagatifu ndibuhaba. Ubwo butagatifu n'ubw'abantu, ariko Imana ntabwo ibyo ntabihari, sibyo? Rero tugarutse ukuntu turi Imana kugira ngo abantu babyumve, ni gutya bimeze. Yego. Habayeho umugambi w'Imana ubwayo. Kandi turabyemezanya yuko nta kindi cyahozeho atari Imana. Sinzi nimba ubyemera. Ko nta kindi kintu cyahozeho ko yari Imana yose. Ni Imana. So nukuvuga ngo Imana niryo jambo ryayo. Imana nta kindi kuko nta kindi cyari kiriho n'Imana. Nta kindi yakoresheje kugira ngo ibiriho byose bibeho. Wemera ko kino giti cyangwa bino byatsi turi kubona hano ko byavuye mu ijambo ry'Imana? Nta kintu cyose kitaremwe nayo. Nkubashije bukeya, none nimba byaravuye mu ijambo ry'Imana two byita Imana, kuberaga nta kindi kintu Imana yakoresheje ibirema. Kandi nabyo ni ijambo ry'Imana. Kano katsi turi kubona ni ijambo ry'Imana ryagaragariye, riri materialize. None tworyita ngo ni Imana? Ni ibirema. Ni ibirema, ariko yakoresheje iki? Ni ijambo ryayo. None ijambo ryayo niryo yo. So rero mu gihe nshobora kukubwira ngo rino ni ijambo ry'Imana riri mechanical way, ni ijambo ry'Imana, reka mvuga ni ijambo ry'Imana muri feminine word ndabyita gute? Ni ijambo ry'Imana feminine, niko tubyita, n'ubugore, igitsina gore. Ni ijambo ry'Imana muri ubwo buryo mubivuze, ariko rihabwa ubuzima n'ijambo ry'Imana. Ndabivuga abantu bashobora kugira, abantu batabyita ngo ni batabyita ukundi, ariko ni ijambo, ni imvugo y'ubumana ndi gushaka kuvuga muri ubu buryo. So hariho ijambo ry'Imana rigaragara, urumva, hakaba n'ijambo ry'Imana ritagaragara. So rya rindi rigaragara rihabwa ubuzima na rijya ritagaragara. So rero rijya rigaragara hari ibyo byagaragaje, ari bino biti ibi byose, rero ariko nta buzima bifite, nta buzima bugira. Ibi biti nta buzima bugira. Ubuzima tubona bugira buheshwa nuko abana b'Imana bahari bakabuha ubuzima, ariko nabyo byaravuye hehe? Mu ijambo ry'Imana. Sinzi nimba ico mvuze kiri kumvikana. Urumva rero mu gihe none twebwe tuvuga ko ari twe Imana, tukaba twararemye n'ibindi byose n'ibiriho byose, ariko abantu benshi bakumva ko baremwe. Yego hari abantu baremwe, hariho n'abandi batagize gute, bataremwe. Rero abo bataremwe nibo baremye abo baremwe. Ese none ni gute dutandukanya abaremwe n'abatararemwe? Nico nshaka kugaragaza. Bigaragariza kugira imbuto y'Imana muri wowe, kandi iyo mbuto y'Imana ni nayo Mana muri wowe. Ese ni gute tubigaragaza? Bibiri iratubwira neza ngo ntawe ushobora kwemera ko Imana ibaho adafite kwizera. Ibyo tubibona mu Bayebura igice 11 ku murongo wa 6. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wemera ko Imana ibaho cyangwa wizera ko Imana ibaho ni umuntu ufite iki? Kwizera. Kandi ntawe ushobora kurokoka adafite iki? Kwizera. Ariko Petero nawe arabyandika neza mu Batesalonika ba 2 ku gice 3 murongo wa 2 ngo mudusengere kugira ngo Imana idukize abantu ngo bibigoryi, ngo kuko abantu bose badafite kwizera muri bo. So nimba abantu bose badafite kwizera muri bo, ni ukuvuga abo batagufite, rero ugomba kumenya aho babarizwa. Ni ukuvuga ngo rero abo batagufite, yego, nibo bataremwe, nibo baremwe. Abatagufite nibo baremwa n'abarya bagufite.
wumvishe icyo kintu mbo muvandimwe reka tugenda tugera ku musozo bitewe naho tumbona wenda amasaha ari kugenda agera. Yego tuzongera tunaganire, nta kibazo rwose, tuzongera tuganire cyane. Turacyafite umunsi wowe ko ndagutegura neza kandi hari uwo nzoguhuza nawe muganire kandi muzoshorerane neza. Gusa nje wari ibintu mpangenda numva wenda nande tadushorerana neza. Urabona impamvu cyane ni impamvu y'umwanya ko ndagenda ncagaguramwo. Gusa ari n'ibintu nkomeza kuvuga kugira nteza abantu amasiko kugira ngo abafite ibibazo bazabibaze kuko ushaka kumenya arabaza. Kandi Paulo na Yesaya yaravuze ngo se nigute bazabimenya batarabibwiwe. Urumva ni inshingano zacu kandi mu gihe tubibabwira ntabwo ari naco gihe igihe wizeye kuri Imana, igihe wizeye kuri Imana ntabwo ari cyo gihe ubaye Imana. Urumva ahubwo ni manifestation yerekana ko wahoze uri Imana. So rero bazaba bafite ibibazo please, ndi umuntu uri free, ndi umuntu uganira n'abantu bose please. Abaza inamba zanje uzazibahe, dufite na za channel zitandukanye. Kandi uranavuze ngo uzategura ikiganiro neza none tutari kwihuta kugira ngo tubikore neza cyane. Okay, reka tugushimire kubera ko wabashe kutwitaba. Gira nk'ijambo rimwe ushobora kubwira abakunzi ba Jonathan TV show kubera ko ni iki kintu cyo kwita Imana n'uburyo abantu bataracyumva kandi batarasobanukirwa. Gira ijambo rito ushobora kubagenera wababwira, ariko unababwira ko n'ubundi uzagaruka ukongera ukabasobanura kandi abafite ibibazo muri comment muzaduhe. Donc muzagira icyo mubaza, nzaza wenda batari hafi mbashe kubibabariza. Muzatange comment kugira ngo tubashe kubabariza, abisobanure, avuga uburyo ari Imana. Wenda babwire namwe kuko nabo ndagira ngo uzababwira ngo nabo ni Imana. Ubundi ntabwo nza nibyo nari ngiye kuvuga, ntabwo nza kubwira abantu ngo ndi Imana yabo. Nakunyumva ari naho ngiye gutandukaniriza twe Imana nyakuri n'abajya bazaza biyita Imana uko twabivuze. Bibiri iratubwira neza ngo bazoba bari mu butayu, ngo bazoba bari mu byumba by'amasengesho. Kandi kwitwa Kristo bisobanura uwasizwe. Kandi abo bose bari mu byumba by'amasengesho bavuga ko ari abasizwe. Kandi bakumvisha abantu ko amasengesho yabo ko ari Imana gusa yumva. Urabumva benshi cyane ngo nitwe amasengesho yacu ngo kuko basizwe. Bakumvisha bari abantu ko ari abayoboke babo. Kandi Imana iravuga ngo ntimukabakurikire. Ni ukuvuga ngo nimba Kristo yarerekanye aravuga ngo bari abazaza bita ba Kristo abantu ntibakabakurikire. Ni ukuvuga ngo ntabwo yabemereye ko baba abayoboke babo. Ni ukuvuga na Kristo nawe ntabwo yaje ashakisha abayoboke kuko abantu nyine bari kumukugwanira abayoboke. Ahubwo Kristo cyo yarashatse ku activa ubumenyi mu bamugize kugira bitahure kawe. Rero twebwe ukuntu dutandukanye nabo nuko ntaza kubwiriza abantu ngo nije ufite imbaraga kubarusha, ahubwo ndaza nkababwira bafite imbaraga zirenze ibyaha barimwo, bafite gukiranuka gushobora gukumira gukiranurirwa kuri muri bo, bafite extremite zose z'ubumana muri bo. Nukuvuga bafite ubumana bwuzuye muri bo, babimenye kugira ngo babigenderemwo. Ariko bari abandi baba antikristo bazaza bababwira ngo nije w'Imana gusa, ngo niba Imana gusa, ngo muturamye, nitwebwe dufite imbaraga. Nukuvuga ngo bano bantu bose ubona bagenda bashakisha abantu mu byumba by'amasengesho, uriya ni umwuka wa antikristo. Rero n'abari abantu bemera ko baza kubasenga, bemera ko ubundi gusenga bisobanura iki muvandimwe? Cyangwa kwitwa Imana bisobanura iki? Gusenga no kuvuga ngo ni kwayaringa, ni ugusaba ku mbaraga ikuruta. Rero nimba wumva uriya muntu ko afite imbaraga, wamugize ikigwamana zo kugusabira. Rero je mbwira umuntu wowe ufite imbaraga muri wowe, imbaraga mfite muri jewe turazisangiye zose. Nico nje nza kubwira abantu. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuga ngo ndi umuco namwe muri umuco w'isi. Kristo ntabwo yavuze ngo je ndi umuco mwinshi mwebwe muri mukeya. Nanjye ndawundi kukubwira ngo ndi Imana nini wowe uri Imana, turi Imana. Ariko hari abantu bigize ngo naba aposto bakuru, hari abantu bigize ngo nibo basizwe. Gusigwa bisobanura Kristo. Hariho ba antikristo bafite gusigwa kutari ugusigwa kwa Kristo muri bo. Abo rero nibo ba antikristo batandukanye natwe, kandi bazaza bishira hejuru, bashira abandi hasi. Ariko nje ndakubwira ngo nabantu bavuga ngo twigira Imana. Reka nkubwira ikindi, ntabwo inkibinka kubera ko abantu bavuze ko ari inka. Wabivuga utabivuga kugaragara kwayo jini yayo
Yes. igaragaza ko ari inka. Yego. Natwe ntabwo tuba imana kubera ko twavuze ko turi imana, muri kandi Imana. ntabwo tuba imana kubera ko abantu bavuze ko turi imana. Yego. Kuba imana ni kamere yayo ubwayo, ni ukuvuga turi imana bitavuye mu magambo, bitari ukuvuga ko twasomye Bibiliya. Shaka unyumve neza, kuko imana yahozeho Bibiliya itarabaho, na Bibiliya ifite kuvaho Yego. zino zandiko imana igakomeza iriho. So ni ukuvuga ngo Bibiliya, shaka unyumve, rino jambo ryanditse ntabwo rihagije kudefinisa icyo imana iri cyo, kuko imana igizwe n'ijambo ryanditse n'ijambo ritanditse. Ibyo nabyo ni ibindi topic dushaka kuzabivuga. Okay, inshuti za Jonathan TV show mwese, aho muri mwabonye umutumirwa abaje kutugezaho ijambo cyangwa se kuduhugura avuga uburyo impamvu abantu batangara ko ari imana. Rero reka mutumirwa, Jonathan, please, arakantu ushaka kubwira abantu. Aba bantu bose biyita abakristo, ta kwitwa umukristo no kwitwa umupagani. Amaye nka data. Ni ukuvuga ngo Kristo ntabwo yaje guhindura abantu kuba abakristo. Kuba umukristo bitandukanye cyane no kwitwa umwana w'Imana. Umuntu wese witwa umukristo ni ukuvuga ngo yemerera mu bupagani n'umu-antikristo. Ni ukuvuga ngo kwitwa umukristo ntaho tubibona muri Bibiliya. Ari impamvu nari mbivuze. Rero bazaba bafite icyo kibazo bazabibaza, tuzagaruka tuganire kuri icyo kintu. Oya bazanyata, oya rwose, ahubwo tuzaza ubisobanure neza nizaba ari topic. Reka rero ikiganiro cyacu reka tugisoreze hano. Ikindi kiganiro kigarukana ubutaha. Turabakunda kandi tuzahora tubagenera ibiganiro nk'ibi. Murakoze, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane.